Kuvaho umutekano wabereye muke biranga urazamba karahava, byatewe na Wazalendo ndetse na leta ya Kongo Kinshasa yabishizemo imbaraga, yewe inabishakira n'inkunga. Ingabo z'u Burundi zirinjira ku bwinshi, zirisanzura, zijagata kiriya gice cyose, n'ubundi nk'abatambagiraga muri province zabo cyangwa se ku butaka bwabo. Hari n'abibaza impamvu ingabo z'u Burundi zo zitava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Amabwiriza n'amahame zahawe, uburenganzira ndetse n'ubushobozi bwo kuyobora buri kimwe, kwica n'uwo bashaka ku butaka bwa Kongo Kinshasa, by'umwihariko abaturage ndetse no kunyaga ibyabo. Mu bikorwa bagenda bakora umunsi ku wundi, harimo ibikorwa byinshi bigenda bibangamira abaturage, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Hari amakuru yatangiye kuvugwa mu minsi mikeya ishize, yavugaga ko ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa zaherekeje abanyeshuri bari bagiye ku bizamini, nyamara bageze mu nzira barazitererana, baranyagwa, ubundi kandi baborezwa igufwa mugani w'abarundi. Ibi byose byakozwe, izi ngabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa ntaco ziri kubafasha, kandi aribo bari babaherekeje kugira ngo babanyuze ku mabariyeri yose yari ahari ya Wazalendo. Nyamara byaje kuba iby'ubusa, baza kubatanzira, ubundi kandi Wazalendo barabajagata kugeza naho bakubiswe ndetse banyagwa n'ibyabo. Kandi bari bari kumwe n'abapolisi, ariko kandi n'ubundi ntago byabujijwe ko bose bacurwa bufuni na buhoro. Kugeza ubu ngubu rero n'ubundi ingabo z'u Burundi ziracafite imirimo ikomeye n'ubundi yo guhungabanya umutekano mu baturage hariya mu misozi miremire y'umurenge. Nk'uko n'ubundi bigaragara, abasirikare b'u Burundi bongeye kandi guhemukira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari baherekeje ku munsi w'ejo. Aha bafashe bano baturage bakimara kubafata, babasaba ko babaherekeza bakabageza Uvira, dore ko bari bafitemo umurwayi bari bikoreye ku gipoyo. Amakuru atubwira ko ngo bari bamanutse bavuye mu ndondo ya Bijombo, abaturage bari bajyanye umurwayi kwa muganga. Nyamara basabye ingabo z'u Burundi ko babaherekeza bakabanyuza ku mabariyeri yose kugira ngo barebe ko batanga ubutabazi bw'ibanze ku murwayi, akaba yavurwa mu mujyi wa Uvira. Iyi Uvira iracatuwemo n'abaturage bose uko byahoze, nyamara abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo baratotezwa umunsi ku wundi, bibwa ibyabo, bagakubitwa, bagafungwa, yewe no kwicwa ntibiburamo. Amakuru aturuka muri Uvira muri Kivu y'Amajepfo avuga ko hari abanyamurenge bahagiriye ibibazo, ni mu gihe kandi bafashwe ndetse na Wazalendo babakorera iby'iyicarubozo, ndetse kandi babambura n'ibyabo, kandi bari baherekejwe n'ingabo z'u Burundi ziri muri kiriya gice, abo bari bavanye nabo mu misozi miremire y'umurenge, by'umwihariko mu ndondo ya Bijombo. Ahangaha mu ndondo ya Bijombo hasanzwe n'ubundi hayobowe n'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na FARDC ndetse na Wazalendo, ariko kandi Wazalendo bagiye bagira amabariyeri yabo ngo nayo kurinda umutekano. Ibi byose rero kwiyambaza izi ngabo z'u Burundi n'ubundi ntago byigeze bireka cyangwa se ngo byigere bitanga amahoro n'umudendezo ku banyekongo. Ni amakuru kandi yatangiye kuvugwa ku mugoroba wa harejo ku wa kabiri tariki ya 17 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, aho avuga ko ngo abanyamurenge bafashwe na Wazalendo bari baturutse ku ndondo ya Bijombo bagana umujyi wa Uvira, bari bajyanye umurwayi kumuvuza. Umutangabuhamya waduhaye amakuru akomeje agira ati, hari abantu bari bavuye ruguru barimo abapolisi ndetse n'abanyeshuri, kandi bari bikoreye igipoyo c'umurwayi. Bageze ahitwa Kijaga bahagarikwa na Wazalendo. Yakomeje agira ati, barabafashe babajana bari kubakubita, ndetse kandi babagejeje kwa mwami, niho batangiye kandi kubasaka, babambura utwo bari bafite twose, yewe n'udufaranga bari bafite two kuja kurwaza umurwayi wari ugiye kwa muganga. Ibaze ko bari bafite n'igipoyo c'umurwayi bari bikoreye. Ariko byose ntago babyitayeho, ahubwo bakomeje kubashinja ko ngo bikoreye twirwaneho. Ukibaza niba ari twirwaneho yari yikorewe cyangwa se niba ari umurwayi wari mu isonde. Muri bimwe kandi bambuwe birimo amafaranga, imyambaro ndetse n'ibindi, hamwe n'amatelefone, byose babyambuye bano baturage. Abaturage rero bakaba bagiye
nk'umujyi wa Uvira. Gahunda yabo ni abanyeshuri bari bamanutse bagiye ku masomo, abandi bari batwaye umurwayi kumuvuza, birumvikana kubera ko bari bikoreye ico gipoyo. Nyamara bakigera aho kwa mwami niho n'ubundi izi ngabo z'u Burundi zabasize babatanga muri Wazalendo. Iyi Wazalendo rero nayo irabajagata karahava, barakubitwa, bamburwa utwabo, baracunaguzwa. Kimwe co abategetsi bo muri aka gace kandi bahise bihutira kuja kubareba, nubwo kandi nta kiratangazwa babamariye, ariko nyamara bivugwa ko ngo abayobozi ba hano bagiye kubatabara. Ati bamaze kandi kugezwa kwa mwami, abategetsi bamenye amakuru baja kubareba, kubera ko bari bazi ko hakorerwa ibikorwa bitari byiza, by'umwihariko ku baturage bari baturutse iriya ruguru b'Abanyamulenge. Abayobozi rero bahise bihutiraho baja kureba, nyamara nta kigeze gitangazwa ko bashobora kuba bararamiye bano baturage ntibagira ico babatwara, ariko kandi bari bamaze deja kwibwa. Bivugwa ko kandi ubwo aba Banyamulenge barimo basakwa kwa mwami, urusaku rw'imbunda nyinshi rwarimo kandi rwumvikana i Kalundu, haherereye hafi n'umurwa mukuru wa Uvira. Ahangaha hari mu mujyi rwagati. Iyi Kalundu ni ahantu n'ubundi hegeranye cane n'ahangaha mu mujyi wa Uvira. Ni urusaku kandi rw'imbunda, amakuru avuga ko ari Wazalendo n'ubundi bari bagiye mu bikorwa by'ubwambuzi, bari bagiye kwiba abaturage, nyamara bahahurira na FARDC ibatesha uwo mugambi, barabarasa karahava. Izi za Wazalendo nazo zikizwa n'amaguru barahunga. Uretse ko izi za Wazalendo nazo ziba zifite intwaro, ntabwo ziraswa ngo zituze cyangwa se ngo zihunge gusa, nabo barabasubiza. Niyo mpamvu humvikanye urusaku rw'imbunda kandi nyinshi muri uwo mwanya, igihe abandi nabo basakwaga bacunaguzwa na ba Wazalendo. Ubwo aba Banyamulenge kandi bamanukaga Uvira bavuye ku Ndondo bikoreye n'igipoyo c'umurwayi, byavuzwe ko baje baherekejwe n'abasirikare b'Abarundi bakorera kandi muri iyo misozi, by'umwihariko mu Ndondo ya Bijombo. Nyuma y'uko kandi bageze mu Kijaga, Wazalendo bagahagarika bari abasirikare b'u Burundi, ntibasubiye kandi kwegera aba Banyamulenge ngo babavuganire nk'uko bari bazi aho bari baturutse ndetse n'aho bagiye, kandi bari babemereye ko bagiye kubaherekeza bakabageza Uvira. N'ubundi kugira ngo babiyambaze babaherekeze kwari kugira ngo babarinde ibikorwa by'urugomo by'abana ba Wazalendo. Ibi nibyo kandi baheruka no kubakora mu cyumweru gishize, ubwo kandi aba basirikare b'u Burundi kandi baherekezaga abapolisi n'abanyeshuri bavaga aha Uvira berekeje Indondo kandi ya Bijombo, bagera kandi mu Kijaga, Wazalendo bakabahagarika, bakabakorera kandi ibyicarubozo. Ibitangaje, za ngabo z'u Burundi ntizongeye kandi kuba zabafasha cyangwa se ngo zongere kandi zinabafasha, ahubwo zirabitaza, zirabahunga, ahubwo birangira zitongeye no kubabona ukundi. Ibi ngibi bigatangaza cyane ukuntu ingabo z'u Burundi zisa naho arizo ziba ziri kubacuruza. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, Abanyamulenge bamaze igihe barenganwa, kandi kurenganwa kwabo bagukorerwa na leta ya Kinshasa yo kabarengeye. Ahanini bazira ubwoko bwabo ko ari Abatutsi ndetse n'ururimi bavuga ngo ko ari Ikinyarwanda, nyamara akenshi sinaco cyane bashingiraho ni ideology ibi barimo, kubera ko imyaka myinshi n'igihe kirekire barabanye. Yaba igisirikare c'u Burundi ndetse na Wazalendo ndetse na FDLR bakorana bya hafi n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC, kandi buri ruhande rufite uruhare mu kugirira nabi Abanyamulenge, kabone niyo bamwe mu Banyamulenge bagikorera mu kwaha k'ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Mu Banyamulenge kandi barimo abaminisitiri muri leta ya Kinshasa, twavuga nka Muhoza Gisaro, barimo ndetse na General Pacifique Masunzu, barimo kandi na Levis Rukemba ndetse n'abandi bategetsi batandukanye. Ariko kandi ibingibi byose bikorerwa ubwoko bwabo, nyamara ntago bagira n'ico babivugaho. Ibi kandi biri mu byatumye kandi umutwe wa M23 ndetse n'uwa Twirwaneho byubura imirwano, bahitamo n'ubundi kurwanya ubu butegetsi bwa Kinshasa. Bakaba kandi
banagamije kubushiriraho iherezo rya nyuma. Bo abo muri M23 ndetse na AFC bo suko banabyumva, ahubwo ikibazo ntago ari ubutegetsi, ahubwo ikibazo ni imiyoborere mibi idahwitse, idatanga uburenganzira ku banyekongo bose kugira ngo bishire bizane mu gihugu cabo. Ati ikibazo ntago ari Tshisekedi, ahubwo ikibazo ni imiyoborere.